film and design. Motho Dikgang ke tsena ko ya boraro di go kopanya le NAKO Matsego o tukile le Thato Kgosimore mo go tsa metshameko mme yo ranolang ka puo ya diata ke Patricia Chobonyane. Motho a re di simolole ka dinthakgolo. Bagwebi ba kopiwa go dirisa tumelano ya mahatshe a Africa ya African Continental Free Trade Area go gweba. Lahatse la Botswana ka tshwaragano le la China le ta romela badirela puso bangwe go ya dithutong kwa China. Mogotsa metshameko setlhopha sa kgwele ya dinao sa The Zebras se le kwa Libya go ipaakanyetsa metshameko ya mantshano ya kgaisano ya AFCON. Motho dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone mme a re tsene mo go tsone. Lahatse la Botswana le na le maikemisetso a go dira madirelo go tswa mo dikgwebong tsa benggae ka jalo bagwebi ba rotloeditswe go inakanya le lekgotla la African Continental Free Trade Area kgotsa AfCFTA go godisa dikgwebo tsa bone. Se se builwe ke tona wa papadi le madirelo re Musikgafela Maapane ha tswala phuthego ya bagwebi ba lahatse leno ke gore National Business Conference ka Francistown. Terry Makgoeng ka pego. Bagwebi ba maemo a farologanyeng ba ne ba tsene phuthego e gota go anywa maele a ka fa ba ka godisang dikgwebo tsa bone ka teng. Nngwe ya dintha tse di neng tsa amiwa thata ke kgang ya melawana e bagwebi ba reng e a ba gatelela. Le fa go ntse jalo Tona Kgafela o ne a tlhalosa ka botalo gore puso e tokafatsa melao ya go dira dikgwebo ka jaana keletso e le go bona ba godile. O ne gape a rotloetsa bagwebi go inakanya le mebaraka ya kwa ntle ga lefatshe leno ba dirisa lekgotla la AfCFTA. When it comes to overregulation, it is a matter for debate whether we have overregulated or not. One thing that you have picked up by looking at fa gota kwa go dira melawana sengwe se ke se itemogetseng go tswa le mo lefatsheng le tshwana le la South Africa le le na leng itsholelo e kwa godimo ke gore melawana e tshwanetse go dirwa mme gantsi ba re ba romang go e diragatsa melawana eo ke bone ba sa direng ditsamaiso sentle ka jaana ba sa ipee mo seemong sa bagwebi. It's their job to administer the regulations are the ones who are not agile. They don't function with a business mind. Mo nakong e fetileng maikaelelo a neng a rolwa mo phuthegong e ne le go fefosa tlhabololo ya dikgwebo tse di potana ka makalana a SEDA le BOPS. Phuthego e mo nakong e fetileng e ne ya simolodisa dikgang tsa go tlhabolola dikgwebo tse di potana mme ditsetana tsa dikgwebo tseo tsa dirwa mme seo sa tsara lekalana la SEDA le LEA. Megopolo ya go godisa mohama wa dikgwebo e ne ya rolwa. Se mohama o ikemetseng ka nosi o ka tswang o sa se dire ke go ikgolaganya le rona re le ba puso go supa dintha tse di tshwanang le gore keng go sa diragadiwe molawana o beilweng. There is what we call backward integration and there is forward integration. Go tshwanetse ga nna le molawana o letang dikgwebo go rekisa dithoto go na le ba ba tsayang karolo mo go seo. People to be able to play in the backward integration. Itumelela gore go na dikgwebo tse dingwe tse ileng gore di ne tsa ntshiwa mo ba ileng gore ga se Batswana ke tsa Batswana ke ne le so se sente thata gore le rona Batswana re kgone go iteka. Need to collaborate more, work together with the private sector. You have those that are driving the economy, they are part of the ecosystem. Me, ke Batswana go tswa ko tlase ba batona ba ileng gore they are already, holding the reins mo economy. Ba tshware ba tsose ba tswang ko tlase, but that has not been happening. Phuthego e itsile ka nako e ka yone puso e tsweletseng ka go kabakanya itsholelo le go thabolla matshelo a Batswana. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown.
Puso ya lehatshe leno e dirisitse botsalano jwa yone le lehatshe la China go batela badirela puso dikolo tse ba tayang go oketsa dithuto tsa bone go tsone. Le tsholohelo ke gore lenaneo leo le tsise diphetogo tse di itumedisang go tsamaisa itsholelo ya lehatshe leno. Mothusamokamedi wa lephata la khiro ya badirela puso Tebogo Mogotsi o tlhalositse ha lehatshe la China le ithaopile ka go thusa la Botswana ka dikolo tse badirela puso ba le 112 ba tayang go ithuta go tsone. Mpho ke leboge kapego. Botsalano jwa mafatshe o mapedi bo tsweletse sente kwa maphateng ka go farologana go akaretsa lephata la thuto. Tumalano e tla bona badirela puso ba le mmalwa ba ya kwa lefatshe la China go ya go ikweketsa dithuto mo dikitsong tse di farologaneng bogolosegolo tse di tla tswelang itsholelo ya lefatshe leno mosola. The scholarship and technical cooperation programs provided by China have been instrumental in enhancing re itumelana tirisano mmogo e re nang le yone le lefatshe la China bogolo jang ka gore thusa ka dikolo tse re tlayang go di dirisa kwa lefatsheng la China gore ba direla puso go tswa mo maphateng a farologaneng ba go ikweketsa dithuto le botsipa go tsone. Achieve and realize our vision 2036, which is mainly going to be driven by the caliber of skills and human capital we put in place as a country. Mo lenaneo le go tla tsamaya matlole a le 12 le badirela puso ba le 94 go ya go oketsa dithuto tsa bone ka go farologana. China-Botswana relation, we are facing a great historical opportunity. In the coming soon, September, the 2024 summit of the Forum of China-Africa Cooperation (FOCAC) is going to be held in Beijing. Tirisano mmogo e itumedisang fela thata le lefatshe la Botswana. Se se tla tswelela se supagala go ya pele jaaka go tla itshupa ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Tautona wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi o rurifaditse fa a ta etela lefatshe la China go ya go keteka moletlo o re tla bone re ipelela botsalano jo re nang le jone le mafatshe a Afrika. Level delegation to join this event. And next year, China and Botswana, we will celebrate our 50th anniversary of the diplomatic relations. The BDF appreciates the enormous sponsorship extended by the Chinese government. Re itumelana tirisano e re nang le yone le lefatshe la China jaaka go supagala ka go oketsa dithuto tsa rona bogolo jang mo go tsa botsogo between the two sister countries. Mafatshe o mabedi a solofetsa go dira modiro wa popotla go supa tshwaragano le tirisano mmogo e ntseng e le teng mo dingwageng tse di 50 magareng ga mafatshe o mabedi. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. A re ntse re a le tsone modulasetilo wa khansele ya Tlokweng Re Colin Mochotli a re tshimolodiso ya kago ya maemelo a dikoloi tsa setšhaba le marekisetso ha e hedile e tsile go tshegetsa dikgwebo tse di potana tsa motse o ka go diga lehelo le di ka rekisetsang mo go lone. Re Mochotli o buile o na bua se ko moletong wa go simolola kago ya lehelo leo ka LABORARO. Alton Kgwatalala le tsholofelo Tombale Kapego. E re jaaka lefatshe le tlhotlhomatsa maitlamo a taotona Dr. Mokgweetsi Masisi a go tsholetsa itsholelo ke nngwe tsela ya go ka godisa dikgwebo tse di potlana. Maitlamo a ke mangwe a boeteledipele jwa Tlokweng bo dumela mo go one, sengwe se ba se supileng kwa moletlong wa tshimolodiso wa dikago tsa bapalami ba dikoloi tsa setšhaba le lefelo la mabenkele mo Tlokweng ka go fa dikgwebo tseo lefelo ko ba ka rekisang teng. This development will support the informal sector by providing dedicated. Ditlhabololo tse di tsile go re thuntsha dikgwebo potlana ka go ba abela lefelo. Re lemoga fa dikgwebo potlana di na le seabe se se tona mo itsholelong, di tsisa ditiro le letseno le le dirang dibaka tse dintsi mo setšhabeng. And income generating opportunities to many in our community. Baagi ba dikago tseo ba buile ka dintlha tsa dikago go akaretsa le palo ya ditiro tse di tla tlhamiwang. Projected project cost 36 million pula. Ditirelo tse di tsile go agiwa ka madi a kana ka 36 million pula ebile re dumela fa di agiwa di tla tlhama ditiro go tshwara lekgolo fa di wala ditiro di ka nna 150. Re tsile go leka go tsaya dilo tse re tla di dirisang fa re aga mo kgaolong.
We will try as much as possible to source the material locally. Board kana gona le committee council ba le gore ba tla nna responsible fa iska nna gore yanong ro tlore re khatele be ro manyale mapodisi tota nna gore tsanang le tse ba mongolo mga dira tja ka rata fana kana ha sone ba ide fana le ba ba rekisang they are going to come here in big numbers go tshwanetse gore go nne go le skono tja ka re ikala go le skono yana go agwe ga dikagotse go tla simolola ka kgwedi ya Lwetse e simologa mme go solofetse gore e tla wediwa mo dikgweding di le 12. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go amagana dingwao tse di harologaneng ka tiriso ya dibaesekopo go tlhaloswa go le botlhokwa ka go bula ditlhaloganyo tsa baithuti mo dikganyeng tse di amang setšhaba ga mmogo le go kgothala go dira ka nata mo botshelong. Se se tlhalositsweng mono Gaborone ke Dr. Nozi Bonela Payet go tswa ko University of Botswana French Studies Department jaaka go ne go simolodisiwa moleto wa malatsi a mararo a dibaesekopo ko sekolong seo sa University ya Botswana. Mojadi Mokibelo ka dintlha. Moleto o wa dibaesekopo wa Films on Campus ke moleto o rekisang dibaesekopo tsa fora mo baithuting mono gae mme e le tshwaragano gareng ga maphata a dithuto tsa sefora le University of Botswana Media Studies le la Alliance Français in Gaborone. Moleto o o ikaelela go nonosa baithuti ka dikitso tse di tetseng teba le dithuto tsa sefora ga mmogo le dikgang tse di ama matshelo a setšhaba ka kakaretso. The films that we are going to watch today, or in the next 3 days rather, L'Obrio, Marinette, je verrai toujours vos visages dibaesekopo tse re ta di bogelang mo malatsing a mararo di ta itebaganya le dikgang tsa konokono tse di amang setšhaba di akaretsa kgokgontsho ya bong gareng ga tse dingwe. Gender-based violence, which is a real scourge in Botswana today, not only in the homestead, but across all sectors, including sports, education, and the workplace. Moleto o neela baithuti sebaka sa go kopana le go amogela dikitso teba le dibaesekopo tsa mahatsasele mme se se ba nonotsha mo ditlhaloganyong. We also hope that through the creativity of the various French directors. Tsologelo ke gore baitsanape ba dikitso tse di tseneletseng tsa dibaesekopo ba tla nna sekao ko baithuting ba jaaka ba tabo ba anywa dikitso tse mo go bone. Some production that will be displayed on the same platform as the renowned directors. And this will also bring together our students. Moleto o tla tshwaraganya baithuti ba rona ba UB le ba fora mo dithutong tsa dibaesekopo. In the field of film production. Tshimolodiso ya dibaesekopo tse e tla supisa dibaesekopo tse tharo di akaretsa L'Obrio, Marinette le All Your Faces mme di tla ruta baithuti ba ka dibaesekopo tse di harologaneng tsa fora ka tshologelo ya gore ba anywe botsipa mo go tsone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Motho e tshwere ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo Gaborone re leboga go bontse o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana tona ya pereko le selegae mme Ana Mokgethi a re go ithuta go peleta magoko a sekgoa go thusa baithuti go akanya ka bogego le go nna le boitsanape ja puo mme Mokgethi o ne a bua go simolola kgaisano ya go peleta ke lebogile ra dipotsane. Dikgaisano tsa go peleta di simolo tse dingwaga tse 12 tse di hitileng ka maikelo a go rotloetsa bana ba sekolo go nna le bopelo kgale ja go bua gapele ga setšhaba le go rotloetsa phedisano ga gare ga bone. Mo Mokgethi o boletse ga go nna le bokgoni ja go peleta magoko e le sekai sa gore motho o kele thoko. Boletse gape ga talente ya puo e le yone e thusa mahatshe go boloka ditso. Spelling is the first step in developing a strong vocabulary, which is essential for understanding complex concepts. Peleta go thusa bana ba sekolo go itse mahoko ebile go thusa gore ka moso setšhaba sa Botswana se be se rutegile ka go itse go bala le go kwala. Cultivate these skills, laying the groundwork for a literate and articulate citizenry. Spelling Bee is more than just a competition. It is a celebration of learning that brings people together to achieve common goal. Whether peleta go kopanya bana ba sekolo ba ruta bana le batsadi. Sessions, teachers guiding their students or communities coming together to cheer on participants. So every year
like we're gathered here, we're going to select the best 6. Ra go thopa bana ba sekolo ba le barataro ba ba taemelang Botswana kwa dikgaisanong tse kwa Nigeria, mme bahengi ba taemela Africa kwa dikgaisanong tsa mahatshehatse. In Africa, they go and represent Africa at the World Champions. Bana ba sekolo ba boletse ha ba rata dikgaisano tse hela thata. Bewut Science Lager. BEWUSSEINSLAGE. We were practicing a lot at school. Re ne re ithokotsa thata kwa sekolong ebile re bala thata. I do. Mme mokgethi o ikuetse mo pusong dikhampani tse di ikemetseng le setšhaba ka kakaretso go ema dikgaisano tseno keng a bolela ha batabo ba thusa go aga baeteledipele ba ka moso ba ba nang le boleng le maikarabelo. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television ga boroni. Mo pegong e nngwe moleto wa ngwao wa Kresta Letlhafula o tsweletse ka go gola ngwaga le ngwaga o tokagatsa itsholelo le go godisa ngwao le bodiragatsi jwa toropo ya Selibe Phikwe le mahelo a mapapi. Ngwaga one hotele ya Kresta Bosele e ne elaleditse badiragatsi ba monogae ba heta bothano le dithopa tsa mmino wa setso. Hotele ya Kresta Bosele e dirisitse madi a heta 50,000 pula go rotloetsa badiragatsi bao. Mamusi Siska ka pego. Moletlo wa Letlhafula o rulagangwang ke Kresta o ngoka batho go tswa ntlheng tsotlhe tsa lefatshe ngwaga le ngwaga go tla go itlosa bodutu. Badiragatsi ba gae e le bone pilara ya moletlo ka go supa ditalente tse di farologaneng go tswa mo mminong wa setso go akaretsa dipina le maboko. Badiragatsi ba ga ba kgatlhise leitlhogela mme ba arogana le balalediwa setso le ngwao tse di fitlhelwang mo lehelong le. Tsa nambara mo ile ga benefita mo gona re ke motorele family ya gagwe so ga teng go ntuseta ga bobedi re ntse re performa mo Letlhafula re simolotse mo ngwageng wa 2023 then le ngwaga ono re be re nna le tšhono ya go tsa go performa mo Letlhafula go tsweng last year ne ra bona ditiro tse pedi tse tharo tse 4 re ne re bonwe ke batho gone mo Letlhafula deimo. Moletlo o wa Letlhafula o supa gape le dijo tsa setso ka mehuta ya tsone. Dijo tsa setso di a apeiwa mme ditsholelo ba tsena moletlo go utlwa tatso ya tsone jaaka di tswa go loe di ntse di jewa. Re ntse re ja manoko mme ebile gape ra ja ditšheru la ditse ditšheru re ntse re dija re ja le morojwa wa o itse morojwa ke sa le go bona bogologolo ebile ga ke itse gore a o teng mo Phikwe ke tsatsi eno go o bone jaaka gompieno ke ntse ke lebile ntse ke ra re ke na le ene ke re go lo ga go shota metagana ya diwa tsa tourism bo craft yana bo textile le bo tse di dirwang ka matsogo. Go ya ka moeteledipele wa Kresta Bosele moletlo o tsweletse sentle mme kgolo ya one e bonala thata mo dikgwebong tse di potlana jaaka ba tsena moletlo ba tla ka dipalo tse dintsi. Tota, like I said, the event ya rona ya gola ngwaga le ngwaga, you know, so tota ha e gola moletlo wa rona o gola ngwaga le ngwaga mme maikalelo e le go rotloetsa bana ba Selibe Phikwe ba tla ka ditiro tse di farologaneng jaaka gore rekisetsa dijo tsa Setswana ba tla go supa ditalente tsa bone ka mmino kopela botaki hela jalo mme bile re tla re tswela le kwa ntle ga Phikwe go tswakanya dingwao. To get variety and we stretch our net a bit further be re tswela kwa ntle ga Phikwe and that's how we got some of the artists ba nang gore in the lineup this year. Go supagetse fa Kresta Letlhafula e se moletlo hela wa itloso bodutu mme le moletlo o go ipelelwang bokopano jwa setšhaba ngwao le kgodiso ya itsholelo. Mamusi Siska, BTV News, Selibe Phikwe. Motho e tshwente jaanong re tsetsa mahatshe a sele makgotla a ditsuludi mo Afrika a tokagaditse dithaselo tsa borukuthi jwa go tsegolegela puso ka go dirisa dihohane tsa di-drone. Makgotla a ditsuludi a dirisa tomagano ya one le mahatshe a ko moseja go na le dihohane tse le go di thabolola ka ha makgotla ao a di batang ka teng. Bontsi jwa one a dirisa maranyane a tswang ko makgotleng a Al-Qaeda le Islamic State kana ISIS. Go bolalwa ha go dirisitswe dihohane tsa di-drone ko mahatsheng a Somalia, Democratic
Democratic Republic of Congo, Nigeria le Mozambique. Baitsanape ba tsa itshireletso ba ka ya hago le thata go emisa dithaselo tse di dirisang dihohane tsa di-drone ka di mothogo go bonwa le batho ba ise masole ba ka di reka. Ntse dihohane tsa di-drone di sa dirisiwe go dira dithaselo tsa borukuti jwa ditsuludi. Baitsanape ba tshwenyega gore mo nakong e gauhi makgotla ao a ka nna atega mme a phamola puso ko mahatsheng mangwe a Afrika. Mahatshe a mo Afrika a gakolotswe go beeletsa mo maranyaneng a kgonang go kgoreletsa dihohane tsa di-drone go goga. Airborne capability, so allows them to have better view of the battle space and their operating environments. Also provides them with a new way. Go leba o le kwa godimo go letlelela makgotla a go bona bophara jwa lefatshe go kokoanya dikitsiso le go tla ka maano a nonofileng. Lethality and precision. It conveys a significant psychological advantage to armed groups who in the past may have been at a disadvantage compared to regular armies. Go dirisa difofane tsa di-drone go dira gore ditsulu di dilepalepane le masole. Go thata go laola maranyane a nang le tiriso e ntsi go tshwana le mogala wa cell phone ka go kgona go dirisiwa mo dilong tse dintsi. Stop the use of a technology which is a dual-use technology. I mean, think of a mobile phone. Mobile phone can be used most of the time to be able to communicate and have a completely benign purpose, but it can also be used to trigger a tripwire and to cause an ID to explode. Motho e tshonteretse dikgang tsa metshameko le Thato Kgosi Morio ye mengwe le malala a laotswe. Ke a go leboga kgomotsego o tokile in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse tlang go wena ka Thato Kgosi Morio mothoetso madume pego e kotlhoeng setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinasa the Zebras se emeletse go ya Libya kwa se tla ipaakanyetsa metshameko ya go batla phatlha kwa tikologong ya makgaolakgang a kgaisanyo ya AFCON. Mokatisi wa the Zebras Didier Gomez da Rosa a re motshameko o wa botsalano o tla fa setlhopha seo sebaka sa go lekeletsa maano a mašwa go tshameka le go kanoka seemo sa batshameki ka paka ya metshameko ya kgwele ya dinao e ntse e tswetswe. Kgomoso Sefako. La bofelo stopa sa setšhaba sa Zebras se nna le motshameko wa selebego se se fa godimo ke ka kgwedi ya Seetebosigo kwa kgaisano ya Khosafa mme ke ka moo mokatisi wa sethopa seo Didier Gomez da Rosa a boneng go le botlhokwa go nna le motshameko kgatlhanong le lefatshe la Libya pele ba go thulana le Mauritania mo mafelong a beke e tang. I need to give them game time, and it is why we have played. Re ntse re le ka go baga sebaka sa go tshameka gore ba nne mo seemo se se siameng. Ra itse gore kwa Libya le ko Mauritania le bone diliki tsa bone di ntse di eme mme ya Egypt yone ke gona e fela re ntse re sa nna hela re ntse re ipaakanya ka metshameko ya botsalano ka gore ga re ka ke ra ipata ka gore le ke ga isisimolola rona ra go dira se re tshwanetseng go se dira to make our player very strong and very efficient. Da Rosa a re maikelo a bone ke go simolola metshameko ya go ipatela phata sente ka seo se ka ba thusa kwa pele mo metshamekong e latelang. I want to use another system against Mauritania. Ke batla go dirisa methale e mešwa ya go tshameka fa re kopana le Mauritania mme re simolola ka go lekeletsa ka motshameko wa botsalano le Libya. Ke itemogetse gore bontsi jwa nako ga re kgone go laola motshameko mme methale e mešwa e tla re thusa go tokafatsa seo. Re batla go simolola metshameko ya go ipatela phata sente ka maduo a itumedisang. Re a golwa ka tsotlhe ra itse gore re mo setlhotlhwaneng se se thata segolo jang ke lebile lefatshe la Egypt le le lengwe la dithopa tse di tona thata mo Afrika. It is important to get maximum points during these two next match. It will be tough. Batshameki le bone ba re motshameko mongwe le mongwe o ba kopana le one wa go ba thusa fela thata go leka go dira ditomagano tse di botoka. Ke tsa ke re to re thusela thata go bona gore a o fa ka fitness a rona le the formation and everything. The morale in camp is very high. I want to play a bit in talk because a re tsena mo camping ka di 19 ne re piseng re le batshameki gore tota game e ngwe gore tshwantse go fenya re batla go ipona re le kofa re a le motshameko a kgola dina e fela gore o filo break tshwantse gore nako tse dingwe e fela gore ga o bitse tshwantse go a je morumo tshwantse go kopa dithuso mo go re tshwana mo kaile gore a kgone go thusa gore a le gore ko tlabong ke gone le bulang fitness ya lona ko ra ebele go go le se ka la simola go 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 and ke tsa ke re bontsi ba rona ntse re dira yalo because ne re itse gore preseason e togona dingwalo so ga re o twetse mmele gore o kgone go bereka o se ka nnela ka one because ha o nna ka one o to fela o to fela go na le mathatanyana mo mmeleng wa gago so ya ntse ba tshameka bo mamesala ke tsa ke re re tale ka bojoto tota gore re kgone go lwa le bona. The
the Zebras ba tla tshameka le Libya ka mathatso mme batho ge ba lebe ko Morocco ka Sontaga ko ba tla dira ipaakanya bofelo pele ba leba ko Mauritania ka Laboraro ko ba tla tshameka motshameko wa ntlha go ipatela phata. The Zebras ba mo group C mo metshamekong eo ya go ipatela phata ko AFCON 2025. Khumzo Safako, PTV Sport, Gaborone. Mo go tsa kgaisanyo ya mabelo e tsweletseng ya Under 20 World Athletic Championships kwa Lima, Peru, motabogi wa monogae Ernest Kumevu o feditse lebelo la 400 meters mo emong a borataro mo nakong ya 47.55 seconds mme a se ka kgona go fetela kwa tikologong ya makgaolakgang. Lebelo leo le fentswe ke Kentaro Shirahata wa Japan a fetsa mo nakong ya 46.30 seconds. Maduong a mangwe Thabang Mongatipa wa lebelo la 400 meters o feditse mo emong a bone mo nakong ya 47.57 seconds. Kgaisonyo eo e tsweletse mme Sethunya Majama wa setlhopha sa monogae o tla taboga lebelo la 200 meters maitseboeng ano metsotso e le 15 go tlogela nako ya borataro. Kwa bokhutlong ga modulasetulo wa BDF Athletics Club mo godisane half marathon Major Ishmael Dibebe a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle ebile setlhopha seo se leboga thotloetso ya barotloetsi ka go farologana. A tlhalosa fa madi a tla dirwang ke lebelo leo a tla thusa ba ba tlhokileng lesego mo botshelong kwa mo godisane. Katlego Kgakole. Major Dibebe o tsweletse a re e le ba BDF Athletics Club ba ne ba bona go tshwanela go tshegetsa lebelo le tla bong le tsana mo ngwageng wa bone le ntse le tshegediwa gore ba nne le seabe mo go godiseng metshameko le go rotloetsa botsogo jo bo siameng mo bananeng ba kgaolo ya mo goditshane. We therefore request companies to come on board if you want to see our country re le ba BDF Athletics Club re kopa dikompone go tsenya letsogo mo go rotloetseng mabelo a malele gore lefatshe leno le nne le kemedi mo kgaisanong tsa mabelo ao tsa mafatshe ka gore gompieno go lebaka re bone lefatshe leno le na le kemedi mo mabelong a malele mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Ke lengela re le hatsi re iste batabogi ba mabelo a road race outside go mogologolonyana. Modulasetulo yo o ne a gatelela fa madi a fetang 200,000 pula a ntshitsweng ke barotloetsi ba akaretsa Mascom Wireless, Dikgang Marathon, Bayport Financial Services le Premium Clothing magareng ga ba bangwe a tla dirisiwa go thusa bao ba ba tlhokileng lesego mo motseng wa Mogoditshane gore le bone ba nne le seriti mo setšhabeng. The reason why go na le this race ke gore batla gore re phuthele club madi, then at the end a le gore madi a teng a enough club a be ka leba motse wa Mogoditshane a be bona gore e ka ba eng. So done that mo dingwaga tse di itile mo le gore le ratsana motse wa Mogoditshane re ba abela kgotsa re agelelane dijarata tse le gore di ne di sa nna sentle. So lebaka le lengwe la bogelo ke gore re le club le rona re batla go contribute towards sports tourism. I think ke tla bo ke dirile phoso fa nka seka ka leboga bao ba ba ikwadiseditseng go tsenelela lebelo le ba le 1,500. Ke seelo se ne re se ipetse re le barulaganyi ba lebelo le mme re ka nna motlotlo thata fa re ka bona dipalo tse di tswelela di ntse di oketsega le mo ngwageng e tlang. 5,000 people, those are the numbers that we want. Lebelo leo la BDF Athletics Club mo Goditshane half marathon le tla bong le tsana mo ngwageng wa bone le ntse le tshwarwa le setse le kwadisitse batabogi ba feta 1,500 mme le tla tshwarwa kwa mo Goditshane ka Sontaga kwa ba tsaya karolo ba tla iteisanang borathana mo matlhakoreng a 21.1 kilometers, 10 kilometers le le lekhutshwane la 5 kilometers. Katlego Kgakole, BTV Sport, SSKB mo Goditshane. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko a re gape re kopane ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe gape tsa metshameko. O eme sentle o tukile go tsweledisa thulaganyo ya In Context e tise le rona.